Warga Patisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka kanhun kirang ba sinong nakathan umsning kabalatip kum ka umsning block headman forum ha ka laipo tarik ujelew arjar punrio kala ledban yakandu yu menteri ka sorkar jalla o bakami yakatanat ka kot ka kya o ba wailan miki shila ban yakran ha ka baydai bat ka jing ko atrikam ka umsning CHC ha ka jiakran bat kilar patai kubor o president jong ka forum o ba Frankie Nongrum ulayatu nadu balakanti ukardan ya ka umsning sha CHC mentala palat shipausnem kamdan satya ya ki jingthia nakabenta ki nongpang shinrang ki balejwa jingsumar nakani ka CHC ula ongru baka jingsakri ki doktor hakani ka jaka sumar kadang dunabha wala kani ka CHC ka haban a jingsakri kumba arspa teliki shinong bat ka basusi kalong batang arngut ki doktor ki don ha ka CHC ha ka baydai bat kani ula pente beruba menteri ka tanat ka kot ka kya ula kular bansa shimkya yakani ka jingdawa jongka forum bat shen menteri unsale ban jurib hi daladi yaka umsning CHC ban ngothu yaki jingdon kam jongkani ka jaka ai sumar hakni ka forum ki bangi dan umsning blok long kumba arspa tam iki long song kiba ni pelani di hadirin ke di paji mulai ini ke press conference pelong hadika ini ke CSC umsing sektor kaba ngilawan di penduk yang masnong di health minister ban pau yikni ki chinge ke bagi syam hadika CSC umsing sektor kaba ganang pang dari point kaba mudan ke jaga kya action lang jadi jaga kya action lang kaba mentala dan sponsor mentah adu mentahi kamban kita kerja di sana. Jadi ina tip yo health minister dire ese sikap kerja ini kam. Bagini kerja kene kaji memjo kerja kalau ba nama delihi kama basis ng por ba nompang ribu nompang tu dan kerja ba cinta emergency. But hari kita next day but harus masuk plan. But sistem kita kerja tu keba membeli tiahi, bapa itu nampak apa bahi plan. Tanah kada apa membeli tiahi apa sistem kita. Jadi sendiri tu iwan yang nampak strongly, nampak utamli imat dia kerja kita kerja. Tahi kajing bomdan ni kajing tiak nak bentar ki surang hapa perform CHC. Tentang abang ipek ha te apa CHC seming ni lang la shu upgrade la shu yakmen tambah upgrade saya kasih CHC tambahan rek. Nadong sedang kimpat biang tentang hak ni ka sniplay kadang sedap ka bahap aku pratrik untuk panai nakadon win yang jung nong sunong ji di senrang bre le yang te nomor ka jing sistem ka wan kesan ka met ka jung te adin bola let nomor bakam jing thia tala supan thia iu apo emergency te adin la penthia iu emergency room untuk hendai tangkat tu kani pot long nakaliang jung bapang umpat di obor hado takata tenrei nakalian kejuki kila refer nak syawai pat ke hospital binlek kila pha na chopo civil hospital hanupo tenrei nakalian kejuki nakalian ngong snong bun ki be bilong ki baduk mai jinjar bania be shu stay pat khamtam ki bania ap bania kmi apo hospital nomor ki kun bun ki dangren te nomor tahi ban nakalian kejuki hi kila yawan phai na shi bat apa menen mit ngal pe u hayeng ngai i dang don ni apring ka jing system te kani kajinya wanlang kajungi kani ka singi kamenta kalong bagi pensgo syakalian ka sarkar pachim khiai kini shibun tiba kumki nong shongnong hapo ki area umsning ya kando bat khamtam kumki nongkit kamshnong kirang bashnong napo ki shnong bapero tiba don hapo jo kani ka headman forum telong ini sedang ni kani kasinja menshim ni so bakani kamde ka jingkut kan de bujik sedang yang don pat skiwe ki kam ki pana kalian cepat forum pat gini ya cuma Bat kumiyo ka jingtip na pos ko ba ki OPD ka pun ko ba aspa sang ko do na spa ki bujik ni ba ki doctors ban cover up the patient kamtam do bihaban de ya kana duty jo ki ti bun sin hi de ko ba je ba ka ba ki doctors ka ba ang itu si ka government mo kumbara yung minister penting ini si tadi yang apa kunjuru kecing pembon pat biang ini ki si bo ni ki capacity ro biang ha
Di tentu ya government rupa kita ini. Di ke poin ke suami yang ongo minister kalau update begini ka MHS akan kabangi tentu yo long bala in akon ya kata facilities tentang habis patient kita pan sindawai si kita pada siki sebab nung kedong bangita sebab kita bisa itu rumah mereka MSS kamu in akon ya kata positif jadi bangita sebab bagi bus yang itu bisa kalau tu kan maka pun sini ni posisi kita positif segi jingpang per jadi kiat ya kata kalau ka jingkur ku kau kampang itu so dia kata nak tiap show headmister pada poin kebesaran tu ni tentu ubah ban set up ye gigi BSc Bistika lain terkulai untuk juru poin mana punang tu hi ke nompang di bangko istirahat mungkin bercinta serius mesti dari kemah bagi bu EPC satu juta bagi ni kami kerjakan harus siapa umsal siapa umsal siapa kambah tu betul umsal dia umsal mau lendep kimaulang kini kerjakan dan kambah mereka basis ada maka dia berkuat kipoi besar kan si mesti dia kata ni berpau yo headmister mesti senjam membuat ini di update BSc kan boleh kadang percaya kan si sedar dia kaba poin bahat tu kaba kedik lah amde kebandung jirap ya baru kat kedai sepanggil ka mobile blood donation vehicle ki teng ni break for social karma ki yo message dan kam Islam nama Islam kata tentang page ini facilities hang po sana kapatan ya takapa indang kali bandage kata kacaka kapa unu wa Islam lah bomdan kam juga bandage sebut kan hospital tidak ada government introduce ke mobile blood donation vehicle kalau macam kalau itu di bawah Islam boleh itu hospital consume bon kepoliki dan dia kadang-kadang kalipan kalau macam apa lagi dan sekuntu lembaga lega lembaga press government introduce ke mobile blood donation vehicle dia kata hikah ini yang bukan umsning Hepman Forum dia negeri sosial wakal kata kalau terkait tu baru kata nanti ini pun sih ini banding dengan itu bahasa ini iba marshal maksudnya iba marshal juga maksudnya ini seperti itu Ibolong i President jongka Muslim Block Hepman Forum bagapo jong jingalam ke jongi yang kesini nah yang jongi kumkin kam jongi forum nilayo ia kaban ia kendo ia health minister hakaban pensno ia kini kijinge kiba nagaliang jongi kumki nongsop snong kiba ha po jongka Muslim Block ia kendo nagapo support dikitu gide kikato kat metali kimat kiba i Presiden Lapensno kide kimat kiba konsante kiba ngia kendu bah kantam lele kipat ba no snong bi jami ni juyamat di ni semua komen pada ba nagaliang juga forum magani gasmi ni layo ba ni kendu ba Pensno kini kicing ai health minister ba nagaliang jumi la ai ya ka ashram lan ni kicikola mat kajungi kumba forum tolong ba insa simkia yakini ki mat ki bangila Pensno i menle ha ka ba ila kularu ba insa wan hi dalade banwan jengo yakini ka CHC nang ben UI dala ka jongki khamat yakini ki jingduna ki ba don po jogane ka CHC dan nagaliang jongi kumba forum ni don nama kata ya ka ban kerpan ba bujuk por ban apil ya ka government semua ban simkia ia kini jing kerpan jing Pensno jongi nagaliang jong forum kabolong lain kata jing biang jongki pagba no sesong jongki arspa do beli kisno ki bahap po jongka umsning constituency di namar kata hageneka por nagaliang jongi kumka forum sa hisin ngidon ya kapan apil berkedu ya government
ba kumba bila upgrade ya kena ka umsing PHC sya umsing si tinggi commitment ba ka kan ai ya gijing syakri kumba ga dei hok manai ndai kumba kalong mentah nadu bala upgrade ya ka syaka CHC new i pade ba gijing terikam hi kadang rangkat bat ka kerdan jang PHC ngidang don tang kumba arngut ki doktor iwe dei doktor hemopatik ki kene ka chikawi pat de gijing kablabu ti gijing duna jong ki manpawar hapo jong ne si kalabu sya gijing kumblong mene ha ke sisngi duna ik arspa santungut ki OPD ki bawan bensim dawai ten ri tang arnut ki doktor bakli ki nomla ti nomar kata nagaliang jongi ngi de kerpat berkentu ya ke government bahkan semua ban yele kat bala aban pembiangi ki doktor nang ba kan long ke jingkerku kumolong ba kan ka si kan ai ki jingkerku ya ki arspa antoi kunre religion bat sakawi pat ka ke jinge nalor jo kini ki ba ndretul ki mat ki ba ngila pan sno bane ko wi pat ki jinge ka bangi kendu hi kadai ke jing bombit bombiang jong usurok ban boy sapo umsing CHC kawai kadai ka jingkem ke jongu ka bahar kadai ka jing sneu ke jingjot ke jongu tenagaliang jongi kumki rangba snong jong kisnong ki bamer ngi kentu ya ga sorkar bahkan simkia gini ke bentak nang bahkan long ke jingkerku ya ki dongpang ki balik mensim dawai gini ka CHC di sajisin nagaliang jongi ngi kerpat ya government lengba i health minister badan buram jongi bayin semua ban simkia ikin kimat ki bangil peslo ki bangil abu ahmad i menne bat aku juga poru ngi da kerpat ye nagaliang jongi bin semua baru ban lek ploy ya kata ka jingwan inspection ke jongi ya ke CHC kenang ba kanika CHC kan function agar kom ka ba bed ke witna bat kan long ke jingku yang ki shnong ke bahap apo jongka umsning hi baru koi pada ku juga por bin semua baru ban simkia kini kam hakaban penset ya kini ki jengdom kam ki jongi nagaliang jongi kum ki nok shnong tan nagaliang jong ni kum ka umsing block handman forum ngidon tangita ki jingkerpa bi jingkentu ya government bahkan semua ban simkia ban ki baro kinlong ki bebit biang na gabenta ka jing syakri ya kabana ya ki jingko jingkhia ya ki nong sok shnong ki jongi tanang liang jongi forum ni dan tangkata pulis to kadon ka jing ya permo ka umsning block headman forum kadi ka seng jong kirang ba shnong jong baro shnong ki bahap apo jong umsning block katba jong ka umsning proper pagadi pa tang ka shnong umsning ketu gideng tang ndretul kisno proper A proper B patarim itu gidan ka ketika umsing town dorbar kiong kide kisno di bahap apo jongkan town dorbar tenre kene forum pade kede jugishn ki aspan ndretul kisno di bahap apo jong umsing blok apo umsing CSC ya de halor jongata nomrim bangi sawan ban kendu nomar ba ngimat ya kejenge babli don kinong ki OPD mo ki bahab beli thai thli sing bom yo dawai su bom la su ki doktor ban pe ki namar bopli nadu pra beje mstet ki la yeng lan hadu sau beje san beje janmit kimpat yo de kalap atnan happy pet no pi kum kita ki kilong ki jinge ki ba mi kendu namar kumolong kade ki jingduna jumi doktor long no maximum ki doktor ki bendan CC nrungut dementa arngut kin syakri ke CHC ki aspan betul gisnom to tamdei ke besok kidon hi ki PHC ki sub center tenri kita hakim terikam kadon ko ke sub center ante po maulang sini sejan umrleng sini tenri kata ketika sub center ke saing ja kai tap bekinjut sudah undan nos undan ye Idon giwi kisop sentar segitu kita kuinan citai tasor turu undan long kiman powar undan kai kiban pek dan kemi itu ka sop sentar dei nak takadau long baga CHC kahapan pediang lut dia baro ini ki aspan rep
Tapi jing sisang benong kata tingin ong sumno. Mai di ladai doktor. Iba sumar breu. Di mentali lad shimshu ya jing ki klip ade ban page ban kmi ya kum sning hibaro kawai. Di ngimnang benong benong do. Ten ringi ngangi skam begini ka jingwan ke jungi ha kene kesngi ban kendu health minister. Kan penken mau lu doktor. Ibalong i MLA jungi ba yen budin bagini kijing dawa ke jungi kin urlong kelai shua penginwan sening impat di kendu kene gede ka bangiwan di kendu direct bagi mi health minister dilasai ingin salik bagi kendu pada yai lokal MLA ban IT ru hi kene ka office copy bagi nyerapan budin ban kene ka kampus dan Jadi hi tahu pangnatha. Jadi mbak stom itu dengan yang bagus nojungi lah kita hospital CC. Dia jadi kalau dia itu dia malah pun di wini dia beli. Dia kata ngai patai ke condition ba telaskan kata, telaskan ba tala kau ada jalan kita apa kita. Dia kata lah siapa ba ini how you just emergency but next day last week tahu jak no. Dia kata kumpe forum nak pasti bukan ni kecik but mentah perkati mentah expose nem. Si post nem mentah Patan kata kerja te inong penuh ikan nikmat inong penuh. Si kena kena menpek le si pun kam jadi kena serius le benta anengi pat i ramak senang anengi bon ni. Kisi kena puas pai bang itu ini. Tak ada iban sing ha ongola ada kendang. Ya kena perkat terus dan sendang meeting chat te kalau kembali kalau berbar. Serius ngatur ke. Di nama kita ketika cuma biang isu kajing kok dengan si sementara di kami ban pihak ada tak ke. Tak ada ngiban se ngiban kawan mi direction show ya minister bat shapi press up itu bisa kumbaglong kan bagi pak ban step yang ga biang si tangan Delapan basyari kata Andre desi ki kam pejik ba desi ki tre kata ngintip kata Andre ka bapahi mentahi mod ki pejik smangsi sentat katahi gaji keluar kan agak jom ye menteri kalau ba ye simki la keluar riban simkia kini ki poin baro ba hujuk por yong ba ban pendikena ngan sawan hi delede ban le ika inspection kata ga gaji keluar ka ba yi lai ke tingi kimilenti ba nagaliang jongi ke forum hapo kini kiniat sengi insa ajutip sengi bi insawan kata ga sengi bangin yo ban ya dekat ban lepej kimi lang bati habide bi jinduna kemudian hagnika umsing siasi. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.